Ma'am, anat sungbat mo karati nagbalintay lang ang reklamo di CC Cafe. Akin bagay di CC Cafe na isla saan nga napintas ti approach mo apaman nga napang kayo nag-inspect. Actually, ma'am, data ma'am, we were in group with the road clearing team, di Lawag City Government. Ket data ma'am, amin nga na pa nami, the grupo mi nga kadua. I was not alone, I was with the representative of the City Health Office, with my co-inspector, Sir Ronel, and another representative from BPLO, Sir Marky. They were the first one who went inside. I was the second person who went inside because actually, ma'am, we had assignments, routinary assignments within that area of road clearing operation. So what we did was, the first approach we did is to ask their business permit. Kasi ma'am, no, the business permit ngamin iti may isang negosyo ma'am ket damagen tumet ti taga City Health no nakarenew no saan makita mi lagi ta kompleto na awanin. Ngem ti man di ma'am, adda ngamin dati parte ti CC Cafe nga awang business permit da and they were already operational done, ma'am. So, one of my companion asked for their business permit. I was not even the one. But first and foremost, whenever you go somewhere else, you have to introduce yourself upon entering the establishment. Actually, ma'am, natural ko dayto eh. Nabayag ko nga kasi di ugalin. Data nga ibagada nga I was not nice. Gito kadwak ma'am, ti makaibaga. Nung kasano iti approach me kadakwada. Adda kadwak nga sa inspector, adda kadwak nga aid me, adda kadwak nga city health. Isuda ti mang patunay ma'am no nat approach me nga napan. Apen at lakings dam. Ma'am, actually ti lakings da kasi ngamin. Iti mensa nga ag-apply iti business permit adu ti requirements mi ma'am depending on what you are applying for. When we are centering on that CC Cafe ma'am, adda ngamin nakita mi, da kami ti nakakita nga mismo di team mi. Nakita mi ma'am nga adala ko da nga digiti pastries, cakes wherein nga bread digijay. Ket DJ ma'am, as we all know, tingamin aglakot kasyay ket masapol ti FDA. Yes, FDA approved. So maybe met nga no adda pagal-alaam ti bread nga lako menno pastries, mabaling kami ta mga iti FDA DJ pagal-alaam. Ket ti procedure na di, ma'am ket mga lakad Manila or mga lakat kopya di pagal-alaam. Dito ilawag no at tagalawag, kasyay. Kasi talaga required data ma'am, kasi makmakan data ma'am. Ket nagturong dan samot ka nagpin. Ito'y ma'am, yan mi, nagturong da dito'y. Pwede De, king ko kwa ma'am. Dito di Jack na po utanin ma'am, kasi adu kami, adu tao. sino ti Miss Polintang na? Pulintang, she is not an employee of BPLO. Ti pag-amok ma'am Miss Pulintang ket mesa nga gilaklakad ti FDA. Now. So pag-amok lang ma'am, actually, FDA. So dati palang reklamo about ganda ma'am awan kinapagpaisahan na. Awan ginagpesuan na ma'am, adda di kiti kadwak nga makaimatang, nang gamit sa uda keng katatay dito ma'am. Actually ma'am, no siyak lang kami sa ma'am, deta ti kanayon da nga ibaga kanyak. May panggep ti pagkatao, kweno impression da kanyak. Actually ma'am, nakasaysaya at kami, uri ti pamilyak. It's been very long before nga I want to justify those kind of allegation. Iti klase iti kinatao. Nasayat kami ma'am. Napintas mo dati pa nang i-approach. Napintas ma'am. License. Yes, ma'am. Tilang kakwami, ma'am, no daduma. Alahan mo met maikat, ma'am, nga adda digite parte nga papanami. For example, peddlers, digite special permit nga, adda digite obstruction da, ma'am. Manong nga daras mi nga ikan ida iti warning. Pasaray limahan lamang, ag-comment pa iti taon nga, awan, kastoy, man mararamid. Ititad mi nga rod ti usto ma'am kayat mi nga isapulan ida iti usto nga pagyanan ngem adamit lata digiti time nga mandarin da kami. Siyempre sumursurot kami lang ma'am at anang nga rod ket adamit superior mi. Ken adatay mo makontrol ti maminsan ti rignam ma'am ta no daduma ag peso nga maximum tolerance ko namin ngem
nakarkaro da pa ngem agsao kada kami. Pero kada gito'y ma'am, nakapag-comply ka din. Actually, ma'am, ito yung mi ma'am, dyan mo no, imay nag-compliant, ma'am. Kasi, adda trabaho, adda awatin ti tunggal mesa kada kami responsibilidad dito eh. Awam met ti baka kita, kami met madamag, ma'am. Kasi di gito inspection slip nga adda kada kami, ma'am. Supposed to be, magna-J papel, no umay da compliant, kasi itpamimet i-giant inspection slip nga complied ko namin no kwan, ma'am. Ngem so far, awam met pa'y nakitak mama, so far. Jaklaan mo no adda nang ipalakadan da nga sa bali. Karati pa ilaang ma'am, dati kunatay nga saan nga pa nagkinaawatan. Anat may baga kayo. Alage, teko na akon apo, sakbay kad lang nga i-judge you ti mensa nga tao. No damo dakpela magit kita. Natural ko lang apo, nabayag ko ngayong ingunguten nga ibaga ti publikon. Natural ko itinapigsa ti boses na apo. Ngem, if you will come to know me, I know you will love me.